Kua hoki atu etahi o ngā uri whakaheke o Tūhourangi me Ngāti Wāhiao, ki te kimi i ngā kāinga i nōhia ai e o rātou tūpuna, i mua i te hūtanga mai o Tarawera i te tau 1880. I reira mātou, e hīkoi tahi ana me rātou. He hikoiranga mārunga waka moana, rā kia kite i ngā wāhi i nōhia ai, e o rātou mātua tīpuna, i ngā rautau kimuri, i mua atu i te hū o Tarawera. Ko nei uri whakaheke nā rātou nei i kaha te manako, kia tae rātou ki e tehi o aua nohoanga, me te tangi anō o te ngākau me ngā whakapai, nā ngā mahi tūruhi kai waipiro o aua wā i hinga ai. It's 120 years it's taken for this to grow back, and in about 2 years it's going to be back to how it was. So at the end of it, I would say our tūpuna, again, the guardians of this place here will do the same. Koe nei, kua te tū mai nei tātou, ki te tautoko i te kaupapa o Taranei. Ahakoa kāre i te tino whai māramahia, kei hea ke nei te tīmatanga me te mutunga o taua ara. He oi, he whakaroa no o etahi, ara mō tērā. There's a lot of very tender stuff around the foreshore that we just feel shouldn't be tampered with. I roto anō i ngā whakanekeneke mo te ara hīkoi nei. Koe tēnei ko tētahi o ngā wāhi ka takahia e te tini. I ngā rā ki muri, tai mai anō hoki ki te wā e te wherai taua ara hīkoi, ko te huarahi anake ki konei, ara mārunga waka moana. But there's certain areas that would be just catastrophic if we cut a bench in to put a track around. And we've got to live with that. Te whakanuitanga o te rau tau o te hū o Tarawera. I reira anō mātou e mahi ana i ngā kōrero mo te ara nei. Ai? Me te nuinga o wera i whakae. Ahakua kua whai māramahia ke e ahu pēhea na tēnei kaupapa. Rā ko te wero ke i tēnei wā. Mēnā ka ūtonu he maumau taima no rānei ngā aue kua rongohi ake nei. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.